Tata wo mwiguru ntukusiima w'embabazi zawe ibara lyawe ly'amaani mukama niwo mukama atakora nsobi ebintu byona byahangire mukama okabitegeka biri mu ntegeka yawe kandi birinzirwe ekigambo kyawe naitwe abomezi tulinzirwe ekigambo kyawe ntukusiima w'embabazi zawe nyingi ntukusiima bokuba okatuhanga okatumanya otakateera n'omunda z'abanyi naitwe mukama bwateera munsi muno okatutegekera bayibuli negamba ng'okatuha buli kintu kyona ekikwetaagisa haba obwomezi n'obw'orukwera obw'obwarahanga tata ntumanya okatutegekera ebirungi bingi okatutegekera nk'okuturaalya okatutegekera nk'okuturakurakurana toyina muntu weena owahangire kuba munaku toyina muntu weena owahangire kuba arwaire toyina muntu weena owahangire kuba ayetuntwire mukama abakama ekiro kyati twizire kwegarukamu abo ebibi by'abaisenkuru itwe n'abanyinekuru itwe n'aba batubandizeeyo mukama habwokuba ebibi ebi nibyo byikiriza omunyanzi gw'okutaaha mu bwomezibwe bwaitu kutaaha mu maka gaitu akaleeta obunaku akaleeta kuburwa akaleeta oburwaire n'ebindi byona ebibi mukama twegarukamu abo ebibi by'abaisenkuru itwe mukama twegarukamu abo ebibi ebitwekolire itwe twenka habwokuba okatugambira mu kuruga ng'oli ruhanga wihali n'ojunana ekibi ky'abaisenkuru baana hali abaana kwikya omulembe gwa kasatu n'ogwa kana tata ntusaba otuganyire ebyokusiisa ebyo bitulemeseze ebyalemeseze baisiitwe n'abaisenkuru itwe hati naitwe byatulemesa mukama ekiro kyatwe mu ibali ya Yesu nturangira ngu itwe tukakwikiriza nk'omujuni waitu tuli baana bawe esagama yawe katuoja nabwe kendagana ezekibi ezakozerwe abaisenkuru itwe ezakozerwe abanyabuzaale baitu tizitwinaho obusobozi omunyanzi gw'obwaraba nazikiriza endagano ezekibi mbomezibwe bwaitu habwokuba omusuma habwokuba muisi habwokuba abihe ebisuba baitu tayina busobozi mbomezibwe bwaitu ahambere omunyanzi gwohoona tubihabihire yaleeta okuburwa yaleeta okufiisa yaleeta oburwaire mbomezibwe bwaitu ekiro kyate ebintu byahakana ekiro kyate endagano ezintu zecwaho okuraba maani agesagama ya Yesu mukama bakama ekiro kyate ntusabira abaana bawe omunyanzi gwakwasire mu Munsaho zaabo yeyiha mu sente zaabo ekiro kyate omukono ogwo gw'omunyanzi gwa omukono gw'omubi ogukwasire mu Munsaho z'abaana baruhanga kwiha mu sente zaabo ekiro kyate omukono ogwo ntuguragera kusha gufe omwibali ya Yesu omukono ogwo ntuguragera kwoma kandi gufa mwibali ya Yesu omukono gw'omubi ogukwasire mu Munsaho z'abaana baruhanga kwiha mu sente zaabo ntuguragera okwoma n'okufa omwibali ya Yesu omukono gwa Sitani ogukwasira mu Munsaho z'abaisemu kwiha mu sente zaabo ekiro kyate omwibali ya Yesu ntuguragera kwoma n'okufa omwibali ya Yesu gushe gufokiju omukono gw'omunyanzi gwo ogukwasira mu Munsaho z'abaana baruhanga ntukuragera kwoma kandi ofokiju iyo omukono gw'omubi ntukuchomera omwibali ya Yesu tukuchomera omwibali ya Yesu ogukwasira obugayiga bwabo ogukwasira emirimo yabo ogukwasira business zabo ekiro kyati tukuragera okwata omuro oshe kandi ofokiju omwibali ya Yesu toyina busobozi kukwata mu Munsaho zabo toyina busobozi kukwata mu Munsaho zabo toyina busobozi kukwata mu Munsaho zabo omwibali ya Yesu tukuchomera omwibali ya Yesu tukuchomera omwibali ya Yesu tukuchomera rugama mu Munsaho zabo rugama mu business zabo rugama mu sente zabo rugama mu bank account zabo omwibali ya Yesu mukama nisabe kiro kyati otuganyira abo kutaba besigwa mukuhaye kimkiye 10 habo kwa Bible regamba ngobu torahaye kimkiye 10 oja kingura enyigizi iguru otusesera omugisa mukama tubure haru turaguteka otuganyira obujemu obokutahikiriza kigambo kyawe otuganyira obutayikiriza obutatwikirize kuba besigwa mu kimkiye 10 kandi kyaleeta omuli mukama otuganyire habo kutangira omuli mu sente zaitu habo kutaye kimkiye 10 ai tata omwibali ya Yesu tuoje nesagama yawe habo kwa Bible egamba nguyo ikaraho kubihirwa kandi yo yangu agene embabazi mukama abakama tubungire kiro kyati oyiheke ibicyone kyo kutahayo ekimkiye 10 kandi otugare bishako tobwesigwa otwokwikiriza ngo turahayo ora tugarura munesagi
Tato mwibara Yesu ekiro kyati nturagira amani agomnyazigwa amani agomuli kurugabo mezi Baitu mwibara Yesu esagama Yesu ne kuchomera esagama Yesu ne chomera omuli esagama Yesu ne chomera omuli esagama Yesu ne chomera omuli ruga msente zaito mwibara Yesu ruga mirimo yaito mwibara Yesu sente zwa mizire kiro cyati ntukuragira kuzigara mwibara Yesu sente zwa miziri omuli ntukuragira kuzigara mwibara Yesu obwaigo bwa miziri omuli ntukuguragira kubugara mwibara Yesu emirimo wa miziri omuli ntukuragira gigara mwibara Yesu Bible negamba ngo myanzugo arejaga umurundi gumu arejaga muhanda gumu kandi yora mubingaga garuke muhanda musanju nabweke byo myanzugo byona ya mizire ntumeragera kubitu hamwe emirundi musanju Bible negamba omusuma bwarakwata arasasuraga emirundi musanju nabweke yo myanzugo iwe kijoka ekimiziro bwaiga Baitu butanake emirundi musanju mwibara Yesu iwe kijoka ekimizire sente zaitu zitanake emirundi musanju mwibara Yesu iwe kijoka ekimiziro businge Baitu butanake emirundi musanju mwibara Yesu tubungira mukama abakama tuhomugisa Gwawe tugorole mwibara Yesu byone byalemera bayisenkuru itwe ntwikiriza nguye itwe mikeno gitwihireho endagane zembiye zitwihireho kandi otayiro businge bwawe kandi otayire mbabazi zawe mukama turakora itungo habo kubo otayiro mugisa otayire byone bukwetagisa komera obwomezo burungi munsi muno no komera obwomezo burukwera webale Yesu abo kubona mwesigwa webale Yesu abo kure sara zange webale Yesu abo kubo otulire kandi otsuekeresa gama yawe sente zaitu ntsuekesa gama yawe ensawo zaitu ntsuekesa gama yawe bank account zaitu ntsuekesa gama yawe mukama bakama weekend abantu ababere batayina na sente mu bank account bungira bank account zabo tata bungira bank account zabo tata kwata abantu hara na heihi baba he sente kwata abantu hara na heihi baba he contracts kwata abantu hara na heihi baba ho mugisa webara bakubole mwesigwa tata mwiguru ibara lyawe linyubizibo hewe kitinisa omwibara Yesu Kristo mukama wetu sabire amen.